Ugljanin je i današnju konferenciju za novinare iskoristio da ukaže na odnos države prema Bošnjacima, koje, kako je kazao, drži u neizvesnosti. Iako se Ugljaninu pripisuje stvaranje jedne od dve islamske zajednice, on je na konferenciji rekao da država eksploatiše obe. Imamo dvije stvari ovdje, koje su očigledne, da država samo Bošnjacima, Bošnjake drži u neizvjesnosti godinama. Ima dvije verske zajednice koje ne upisuju ni jednu ni drugu. Eksploatiše i jedne i druge i stalno stvara tenzije i sukobe. Više ne. Više ne. Nekada su se neki nečasni ljudi krili iza imena Mešihata. Mešihat više ne postoji. I Bošnjačko nacionalno vijeće već uputilo zahtjev ministru vjera s tim da se preispita zakonitost, odnosno nezakonitost djelovanja ljudi koji sebe zovu čelnicima Mešihata i da se odvoji suho od sirovog. Prvi put čujem da očekuje zaštita Ministarstva vera. Da padne da on da može da ukine neku versku zajednicu u Srbiji. Predsjednik Mešihata Novog Pazara vas je u jednoj emisiji na RTS-u optužio, tako kažem, da želite da ukinete versku zajednicu, islamsku versku zajednicu u Novom Pazaru. Čuo sam tu informaciju, mislim da je to ili pogrešno izgovoreno ili jedna pogrešna informacija, jer svi mi znamo da nijedan predsjednik opštine nije nadležan ni da osniva vjerske zajednice, ni da ukida. To je glupost. Danas imamo posebnu čast da je prvi put u našoj istoriji na ovako velikoj svečanosti prisutan i naš reis. Mi, muslimani u ovoj državi, nakon 100 godina dobili prvi put vrhovnog vjerskog poglavara. Reis Islamske zajednice u Republici Srbiji. Ja vas salamim. Assalamu alaikum. Kafana, kafana, kafana.